muri uyu mwaka wa 2024 iyi si irimo intambara nyinshi. Ukraine ihanganye n'Uburusiya kuva mu myaka 3 ishize. Israel ihanganye n'imitwe ya Hamas na Hezbollah. Muri Sudani hari imirwano ikomeye hagati y'abajenero b'abanyasudani babiri. Iyi ntambara irakica abantu benshi ku buryo binasa naho isi yateye umugongo iki gihugu. Ariko kandi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hano hafi y'u Rwanda, naho hashize imyaka irenga 3 hari intambara ishyamiranyije ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo umutwe wa Wazalendo, FDLR, ingabo zo mu bihugu byo muri SADC zirimo iza Afrika y'Epfo, ingabo z'u Burundi, bose bahanganye n'umutwe wa AFC M23. Ubu rero nyuma y'igihe kirekire cyari gishize bisa naho nta mirwano ikomeye ibera muri iki gice, birandikwa mu bitangazamakuru ko kuva mu ntangiriro z'uko kwezi kwa 12 hari imirwano ikomeye hagati y'impande zombi. Umutwe wa M23 umaze iminsi 6 yikurikiranya uhanganiye n'ihuriro ry'ingabo zifatanije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Lubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iki cyiciro cy'imirwano cyatangiye mu gitondo cyo ku itariki ya 2 y'uku kwezi kwa 12 ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo bagabaga ibitero mu bice bigenzurwa na M23 no ku birindiro by'umutwe wa M23 ahitwa Kikubo ndetse na Kasege. Mu gitondo cy'umunsi wakurikiyeho ku itariki ya 3 iri huriro ry'abarwanyi ryongeye kugaba ibitero ku birindiro bya M23 ahitwa Matembe, noneho no mu bindi bice byo muri teritwari ya Masisi birimo Kibabi, Kinigi na Bufaransa. Iyi mirwano yatangiye ite? Nyuma y'agahenge k'amasaha make, ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rishaka kwisubiza ibice ryambuwe ku itariki ya 4 y'uku kwezi kwa 12 ryongeye kugaba ibitero ku birindiro bya M23 muri Rubero birimo Kasege, Alimbongo, Utwe n'ahitwa Matembe. Ku muhanda uhuza Kasege na santere y'ubucuruzi ya Kirumba iri mu zingenzi cyane muri Rubero, hadutse imirwano kuva mu gitondo cyo ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 12. Ni nyuma yaho ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryongeye kugaba ibitero ku birindiro bya M23. Abatuye muri santere ya Kirumba bavuze ko ari ubwa mbere bari bumvise urusaku rw'imbunda zirimo gukoreshwa muri iyi mirwano, kandi ko bafite impungenge z'uko bishobora kuba ngombwa ko bahunga. Kubera imbunda ziremereye zirimo gukoreshwa muri iyi mirwano, abenshi mu batuye mu bice biri hafi aho ngaho bahagaritse ibikorwa bibateza imbere, bahungira ahatekanye. Ku rundi ruhande, ibi bikomeje kubaho nyuma y'aho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kutarebana neza. Umubano hagati y'ibihugu byombi ukomeje kuzamba. U Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR, naho Kongo igashinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23. Hamaze iminsi hari ibiganiro bihuza ibihugu byombi mu gushaka uko umubano w'ibyo bihugu wakongera kuba mwiza. Igihugu cya Angola nicyo muhuza muri ibi biganiro. Muri ibyo biganiro hemeranijwe agahenge ariko ntacyo byatanze. Ndetse mu kwezi gushize abahagarara ibihugu byombi bahuriye muri Angola baganira ku mugambi wo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakuriye ububanyi n'amahanga ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bemeje inyandiko y'iby'inzobere zashyizweho zumvikanye ko bigomba gukorwa mu mugambi w'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, nk'uko ibiro ntaramakuru bya Angola bibivuga. Iyi nyandiko yiswe Expert Report on the Concept of Operations yemejwe mu biganiro byo kuwa mbere hagati ya Minisitiri Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda na Minisitiri Therese Kayikwamba, bahujwe na mugenzi wabo Tete Antonio wa Angola. Ibiro ntaramakuru Angop bya Angola bivuga ko mu kwemeza iyi nyandiko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bemeje igikoresho cyo kugera ku mahoro. Impande zombi
ntacyo ziratangaza kuri iyi nyandiko yemejwe. Mbere byari byatangajwe ko iyi nyandiko ikubiyemo mu buryo burambuye ibigomba gukorwa ku ngingo ebyiri z'ingenzi. Bivugwa ko umuhuza ari we Angola yahaye impande zombi kugira ngo haboneke amahoro. Izo ngingo ni ukurandura umutwe wa FDLR urwanya u Rwanda uba mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda narwo rukareka ingamba zarwo zo kwirinda. Ku ngingo ya mbere, u Rwanda rushinja leta ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR, ruvuga ko uyu mutwe uteye inkeke ubusugire n'umutekano by'igihugu. Ku ngingo ya kabiri, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja leta y'u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ndetse iyi ngingo abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bayisobanura ko ari u Rwanda rugomba kuvana abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo. Nubwo agahenge kumvikanyweho mu kwezi kwa munani muri uyu mwaka kakomeje guhonyorwa, hakabaho imirwano yatumye umutwe wa M23 wigarurira ibindi bice muri teritwari ya Walikale n'ahandi. Angola yakomeje umuhate wo gushaka amahoro mu biganiro. Inyandiko ibiro ntaramakuru Angope bivuga ko yemejwe n'impande zombi kuwa mbere mu kwezi gushize zari zananiwe kuyumvikanaho, buri ruhande rushinze urundi gushyiraho amananiza. Niba Ministre Kayikwamba wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Nduhungirehe w'u Rwanda bumvikanye kandi bagasinya ku ngingo zigize iyi nyandiko, ni intambwe ya kabiri nyuma y'yatewe n'inzobere za gisirikare ibanziriza kuba abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinye amasezerano y'amahoro mbere y'uko ashyirwa mu bikorwa. Ibiro ntaramakuru bya Angola bivuga ko mu nama yo mu kwezi gushize impande zombi zumvikanye ko bikenewe ko vuba bishoboka bakomeza ibiganiro no ku zindi ngingo zisigaye kuri iyi nyandiko y'ibanze y'ubwumvikane. Umuhate w'amahoro urimo kuba iruhande rw'umwuka ugenda urushaho kuba mubi hagati ya leta z'ibihugu byombi kubera ibikorwa bya hato na hato. Mu gihe M23 leta ya Kongo ivuga ko ifashwa n'u Rwanda yakomeje kwigarurira ibindi bice by'intara ya Kivu ya ruguru. Ibi byakomeje gutuma abategetsi bamwe ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barushaho kuvuga amagambo yamagana u Rwanda. Mu mpera z'ukwezi gushize, Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba ubwo yari kuri gereza ya Munzenze Igoma yumvikanye mu byo yabwiye abafunze ko bazafata abakorana na Perezida w'u Rwanda kandi ko nawe ubwe bazamufata. Asubiza ku byavuzwe n'uyu mu ministre, umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makolo yanditse ku rubuga rwa X avuga ko ari ubushotoranyi bukabije kandi bwakorewe muri kilometero nkeya uvuye ku mupaka w'u Rwanda. Muri uku kwezi, Onesphore Matumba, umusesenguzi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kigo cy'ubushakashatsi ku makimbirane International Crisis Group, yabwiye BBC ko bishobora kuzafata igihe kirekire kugira ngo ibiganiro bya Rwanda bigere ku musaruro unogeye abaturage. Abakuru b'ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda nabo bashobora kuzahura kugira ngo baganire. Biteganyijwe ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazahurira mu nama i Rwanda bakaganira ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo muri uku kwezi kwa 12. Ibi ni bivugwa n'ibiro bya Perezida wa Angola. Guhura kw'aba bayobozi b'ibihugu bimaze igihe bigeragezwa n'umuhuza Perezida Joao Lourenço wa Angola. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Angola yari yemeje ko abakuru b'ibihugu byombi bemeye guhura vuba. Nyuma y'amezi agera ku 10, ubu Angola none yatangaje igihe bazahurira. Mu itangazo ibiro bya Perezida wa Angola byasohoye bivuga ko iyi nama izaba mu muhate ukomeje wo gushaka igisubizo kirambye ku mirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta ruhande na rumwe ruragira icyo ruvuga kuri iyi nama yatangajwe na Angola. Nta ruhande ruremeza niba ruzayitabira. Hashize igihe kirenga umwaka Joao Lourenço agenwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'umuhuza muri iki kibazo. Iby'iyi nama bitangajwe nyuma y'uko mu cyumweru gishize abakuriye ububanyi n'amahanga ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda
bemeje inyandiko y'iby'inzobere zashyizweho zumvikanye ko bigomba gukorwa mu mugambi w'amahoro hagati y'ibihugu byombi. Ibiro ntaramakuru bya Angola nibyo bibivuga. Nk'uko ikinyamakuru BBC kibivuga, ngo ntabwo bizwi neza niba muri iyi nama yo ku itariki ya 15 abaperezida b'ibihugu byombi bashobora gushyira umukono ku masezerano y'amahoro, intambwe bikekwa ko ari isigaye muri ibi biganiro bya Rwanda. Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Perezida Antoine Tshisekedi baheruka guhura baganira kuri iki kibazo mu kwezi kwa 9 mu 2022 bahujwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa bari New York ahaberaga inteko rusange ya Loni. Tshisekedi yasubiyemo kenshi ko atazigera aganira na M23 kubera ko avuga ko ari u Rwanda ruyiri inyuma. Mu kwiyamamaza mu kwezi kwa 12 mu 2023 Tshisekedi yakoresheje amagambo arimo ko ashobora kurasa mu Rwanda. Gusa amaze gutorwa yoroheje imvugo, avuga ko uko ibintu byifashe uyu munsi bitamwemerera gushyira mu bikorwa ibyo yavuze byo gutangiza intambara. Yongeraho ati niteguye kuba mpagaritse ubushake bwanjye bw'intambara kubera ko nshaka guha amahirwe amahoro. Inshuro nyinshi u Rwanda rwavuze ko kugira ngo umutekano ugaruke mu burasirazuba bwa Kongo hagomba kubaho ibiganiro by'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 barwanya leta ya Kongo. U Rwanda ruvuga ko inzira y'ibiganiro ari yo yonyine yatanga igisubizo kirambye, atari igisirikare n'intambara bizatanga iki gisubizo cy'umutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi M23 ni umutwe witwaje intwaro ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2012. Ni umutwe wavutse nyuma y'aho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwanze kubahiriza amasezerano impande zombi zagiranye ku itariki ya 23 y'ukwa gatatu mu 2009 yo kwinjiza abahoze ari abayobozi n'abarwanyi ba CNDP mu nzego z'igihugu. Uyu mutwe wasenyutse mu 2013 kubera ibitero wagabweho n'ingabo zidasanzwe zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Ni nyuma yo kwizezwa n'abakuru b'ibihugu byo mu karere ko leta ya Kongo izubahiriza amasezerano yo mu 2009 ariko amaso agahera mu kirere. Abahoze ari abarwanyi ba M23 ya mbere bavuye mu buhungiro mu kwezi kwa 11 mu 2021 babyukiriza imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru, bibutsa leta ya Kongo kwitigeze yubahiriza amasezerano bagiranye. Mu gihe imirwano ikomeje, ubu M23 iragenzura ibice byinshi byo muri teritwari 5 zigize iyi ntara arizo Rucuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero na Walikale. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ubwo yari mu kiganiro cyateguwe n'ikigo Chatham House cyo mu Bwongereza kuri uyu wa kane, yafatiye urugero ku buryo M23 yongeye kwiyubaka, asobanura ko impamvu ikibazo cyayo kigihari ari uko impamvu muzi yacyo itakemuwe. Yaragize ati ntabwo amahoro yagerwaho mu gihe impamvu muzi z'iki kibazo zitakemuwe. Aha harimo gusenya FDLR yose no gukemura ikibazo cya M23 binyuze mu nzira za politike, kubera ko M23 iriho ubu ni ya kabiri, kuko hagati y'umwaka wa 2012 n'2013 habayeho amakimbirane yakemuwe hakoreshejwe igisirikare, ariko ntihakemuwe impamvu muzi. Ubwo imirwano ya M23 n'ingabo za RDC yari ikomeje gufata intera, mu kwezi kwa 4 mu 2022 umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba watangije ibiganiro bihuza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi bafite aho bahuriye n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane abahagarariye imitwe yitwaje intwaro. M23 ntago yarambye muri ibyo biganiro byaberaga i Nairobi, kubera ko yirukanywemo na Professeur Serge Chibangu wahoze ari intumwa ya Perezida Tshisekedi, ayishinja gusubukura imirwano muri teritwari ya Rucuru, nyamara uyu mutwe wo warabihakanye, ugaragaza ko ari ibinyoma bigamije kuyikura mu biganiro. Ibihugu biri mu Rwanda byagaragaje kenshi ko ibiganiro bya Nairobi ari byo bishobora gukemura impamvu muzi y'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo.
impamvu zirimo itotezwa rikorerwa abanyekongo b'abatutsi. Itotezwa ryanatumye abarwanyi ba M23 bongera gufata intwaro nyuma y'imyaka 8. Icyakoze ntabwo bigishobotse ko ibiganiro bya Nairobi byaherukaga mu Kuboza mu 2022 byakomeza mu mwimerere wabyo, kubera ko abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ubwo bahuriraga mu nama ku itariki ya 30 y'ukwa 11 mu 2024 banzuye ko ibi biganiro byahuzwa n'ibya Rwanda bisanzwe bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byaba bisobanuye ko ibiganiro bya Rwanda bizarenga gukemura amakimbirane ari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakinjiramo ingingo yo kwinjizamo abahagarariye imitwe yitwaje intwaro nka M23 by'umwihariko ikaganira na leta ya Kongo, bigacoca ibibazo byatumye bihangana. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko igisubizo gikwiye ku bibazo biri hagati ya leta ya Kongo na M23 cyava mu biganiro bitaziguye byahuza impande zombi, hanarebwa uko abanyekongo b'abatutsi bamaze imyaka myinshi batotezwa batezwa imbere nk'abandi banyekongo. Yaragize ati kugira ngo haboneke igisubizo gikwiye, birumvikana hakenewe ibiganiro bitaziguye hagati ya leta ya Kongo na M23 hagamijwe gukemura impamvu muzi z'aya makimbirane, harimo guteza imbere ubwoko bwahejwe bugatotezwa mu myaka 40. Nyuma y'ibiganiro byahurije intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo i Rwanda muri Angola ku itariki ya 25 y'ukwa 11 muri uyu mwaka, biteganijwe ko ku itariki ya 15 muri uku kwezi hazaba ibindi biganiro bizitabirwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Perezida Tshisekedi na Joao Lourenço wa Angola. Biteganyijwe ko ingingo z'ingenzi bazaganiraho zirimo gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR no gukemura ikibazo cya M23. Ubu rero muri make birasa naho nta wuzi uko iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo izarangira cyangwa se icyerekezo igiye gufata.